injalo mfundisi kunezinto mhlawumbe sizisho ngomlomo wethu uthola ukuthi ke siyadala kukhona izinto esizisho ngomlomo wethu uthola ukuthi siyabhidliza asikhuluma indaba ebalekile indaba yolimi mfundisi how do we conduct ourselves kuyona indaba yolimi yolimi mfowethu asibeke nje kafishane ngithandele le ndlela obeke ngayo yokuthi esikhuluma ngolimi lethu siyadala inkosi yami futhi esikhuluma ngolimi lethu angangazi nje beka ngithini lento kodwa ngibeka ngale ndlela obeke ngayo esikhuluma ngolimi lethu ya creating ngolimi lethu siyadala ngolimi lethu. Number 2 kungenzeka yini ukuthi engikukhulume ngolimi lami ngisangakwazi ukubuyisela emuva mfundisi uyayibona lo okay asibambe kanje namphethile lento uma ukhuluma ngolimi lakho one you are creating okay other ukhuluma okuhle noma ukhuluma okubi but uyadala uthini mfundisi Adebe angicacise nje lento okay yabo yonke into ozoyikhuluma ngolimi lakho ulimi bethu linamandla bethe creation okay ukuthi lidale uyabona lo so whatever I speak uma ngisuka la ngenyangeni bethu inyanga bethu ngitshela ngikhuluma ukuthi ngifunani ngolimi lami alright and then kuzokwenzeka lokho yabo ngoba inyanga iyayazi lento ukuthi ulimi lakho linamandla okudala okcreate izinto okay nakho ke iproblem la ikhona ke sengikhulumile ngiyakwazi ukureversa into esengikhulumile other noma yimbi ngiyakwazi ukuyibuyisela emuva. What are you saying mfundisi? Uyakwazi ukuyibuyisela emuva uma ingakadaleki mayisidalekile mfethu ayikwazi ukuyibuyisela emuva. Inkosi yami ngamamazi ake siqaphele mesizokhuluma mfethu ukuthi sikhuluma sisheshe sibuye kuma senses zethu. Alright ingazi into esiyikhulumile iyodala. Mfundisi Adebe yabo ingazi into esiyikhulumile iyodala ngoba uyabona bathi umuntu mayekhuluma kuwena mfethu uyakhuluma kuphoxe kodwa masusuhleli kahle wedwa lento iya creator yakhe inkosi yami yabo so that time ngikuphoxa sometime ngixolisa sometime hayi nyambose phela ngiyaxolisa ngathi ngikhuluma kahle manje mfundisi iyariveseka le yona yabo kodwa meke ngamnyeka unyambose wahamba oh my god iyodala lento kunzima ukuyibuyisa kunyambose kunzima ukuyireverse mfethu ukuthi hayi ngiya withdraw amagama yabo noma sengawa withdraw amagama kodwa unyambo sasophinde angithathe njengomuntu angamthemba ngoba ifike yadala lento yabo so ngamamazwi uma ukhuluma something kumuntu make sure ukuthi buya same time kuma senses zakho and reverse your weight reverse amagama akho wabuyisele emuva amagama kangasadale mfundisi angicacise bethele make sure ukuthi yonke into oyikhulumayo embi ngomuntu noma ngolimi lakho make sure ukuthi uyabuyisela emuva ingazidale ngoba kunamandla mfethu okukhulumeni kwethu yabo mfethu ulimi mfethu itissue noma iorgan ethambe kakhulu isitho esithambe kakhulu ngendlela esimanje and isitho esinamandla mfethu. What are you saying mfundisi? Ulimi mfethu likwazi mfethu ukufaka mfethu into edry kodwa siyimodi izithambe lento yabona ithi hlafunwa amazinyo kodwa ulimi selibambe lento la ishape mfethu yaziyathamba yabona mfethu ukuthi ulimi mfethu linamandla ngendlela esimanje and ulimi mfethu linalamanzi angapheli ongathi aphuma kanjani olimini bayibona lo so ulimi lunamandla mfethu and asenze sure mfethu kunale problem esishayini ama relationship amaningi mfethu akheswe izinto esisikhulumile. What are you saying? Abulawe izinto esisikhulumile lesikhulumile mfundisi maningi ama relationship mfethu angakaza nyakaziswa kodwa kubuye izinto wazikhuluma kwi relationship yakhe endala zazobuya back sesibuya sesizophila God uyabona mfethu ukuthi lento yolimo i dangerous mfethu ulimi mfethu lakho uyakwazi ukukhuluma into ezobulala mfethu khuluma into ezobulala but mayiselibulele into eyikhuluma ngolimi bethu ayiboli mfethu into eyikhuluma ngolimi ayifi noma ngakhuluma ngorafu into engentempi afu rafu mfethu aphela mayisephela urafu lento engiyikhuluma erafu amazwe ngakhuluma erafu mase ngasakwazi ukuphila urafu ngoba usefile azobuya back kimi kumnikazi wawo owakhuluma kunabantu abaningi mfethu abangathakathiwe nabangashayiwa abantu kodwa bashawa amazwi abo amaba bawakhuluma kubantu bakhuluma kubantu lo mazi
ayabuya namhlanje azoshaya bona ngoba bethi yonke into eyikhuluma ngolimi lakho ayifi ayiboli into eyikhuluma ngomlomo. Okay. Ulimi linamandla yokuthi into eliyikhulumile ayiboli. Nkosi yami. Ayifi futhi. Ingakho sithi umthandaza ufi mfowethu. Umthandaza uboli. Ngoba umthandazo usukhipha olimini lethu. Ngoba yonke into ephuma olimini ayifi mfowethu, ayiboli. Ayifi. Ziyafi izinto esikhulumile ngolimi lethu phezukwathi kodwa mase yifile kubuya zonke into esikhulumile zibe kithi. Kunabantu angathi bakhesiwe abakhesiwe bashawa amazwi mfowethu abawakhuluma ngolimi labo. Buka lamadoda amabili eBhayibhelini mfowethu sengivala. Lamadoda amabili eBhayibhelini kwakuPeter. uPeter uJesu uyambuza ukuthi uyangithanda na? Uthi hey ngiyakuthanda mina. La uyakhona ngiyakhona. Uyabona lo? La ufa khona ngifa khona. Nami ngiyofa khona. Uthi la ufa khona ngifa khona. Uyakhohlwa lento ikhuluma ngolimi. Ulimi mfethu leyigcini into mfethu. Mase kufika isikhathi mfethu uPeter esebona ukuthi hayibo nayi lento siyangishama isibuya kimi manje bese ubukuJuda uJuda into ayibulale ngayo bethu into edala uJuda afe mfethu akabulawanga isituation abhekene la wabulawa amazwi akhe akawakhuluma nezinto azikhuluma edayisa uJesu ngoba lithi ma bese amazwi akawakhuluma edayisa uJesu lithi wathi uJesu esefile ukuthi awasakwazi lamazwi ukuphila phe kwaJesu abuya bheka azoshaya yena ngaba manje sicabange bethi into before sikhuluma ukuthi yonke into esiyikhuluma ngolimi lethu izobuya bheka ize kuthini yonke into esiyikhuluma ngabantu embi izobuya bheka ize kuthina mfowethu ayizophila kulo muntu kuphela kodwa izobuya bheka isibuya kumnikazi wayo owayikhuluma mawukhuluma into enhle ngomuntu mfowethu izobuya bheka isiphindiwe kuwena mfowethu ngobuhle bayo mfowethu yonke into mfowethu iya recycle mfowethu emhlabeni you know what bethi ukuthi imvula mfowethu isuka emafini amafa ayayidedela imvula yehlele phansi emhlabeni mehlele emhlabeni amanzi agijima ayolwandle sikufundile lokho mfowethu bese ilanga bethu ushaya amanzi bese kukhuphuka istim back to again emafini mfowethu fana nempilo ke bethu yolimi mfowethu wonke amazwi esiwakhulumayo mfowethu abuya eza kithi last time nathi mengikhuluma ngathi yonke into oyenzayo uzenzela wena ngizenzela mina yonke into bethu oyenzayo mfowethu is come back to you yonke into ephume kumuntu izobuyela kumnikazi wayo masifezile yonke into oyikhuluma bethi ngaba yinhle noma ngaba yimbi kodwa iyobuyela kuwe mayisiqedile umsebenzi mekade ukhuluma ububi ngomuntu lobo bubi biyobuyela kuwe masebuqedile ngalowo muntu okade ukhuluma ngaye made ukhuluma into enhle ngomuntu lobo buhle mawukhulume ngobuhle kumuntu kuyobuyela kuwena masekuqedile ubuhle baningi abantu abathopha umpethu abaphakeme namhlanje abantu abanjani abakhulume kahle ngabantu uthini mfundisi abantu abakhuluma into ezinhle ngabantu abantu abafisela abantu impumelelo kanti izothi mayiqeda impumelelo ngalobo bantu ibuye back ibanikazi babo ibuye isizophakamisa bona kunento ongeke uyithandazele rafu kunezinto ezingadingi umthandazo edinga ukuthi angikhulume kahle ngomuntu angifisele omunye umuntu into eright mfowethu ukuze mekwenzeke okuright ngalowo muntu amagama amazobuya ezakimi ngoba amagama wakwazi amagama ami ukuhlala ingunaphakade kumuntu kodwa azogcina abuye back kumina mengifuna ukufa nokuba ngathi ngithakathiwe mfethu angikhulume kabi ngomuntu ngikhuluma into ezimbi ngomuntu mengikhuluma into ezimbi ngomuntu zonke lento zizobuya zize kimi kunabantu bethu abazonda impilo ngalendlela abazonda nabantu abazi ukuthi bashawa wobani kanti abashawa umuntu bashawa amagama abo abawakhuluma kubantu ayabuya back manje azophila kubona kunabantu esibathandazela sibabeka izandla kodwa izandla zizweni nemthandaza izweni ngenxa yamagama abakhuluma ngizothi namhlanje qaphela into eyikhuluma ngolimi lakho ulimi lakho liyadala ulimi lakho lunamandla yonke into eyikhuluma ngolimi lakho mfowethu ifika icreate mayisi createile ibuya back ize kuwena